Je nani ngoro wo banne writing. So je nani ngoro wo banne writing ka finally and 39 law and one ne alungu no more final yen. Ko kari odian jang kan nuara chaku ko le ke 91. Let me see the final conclusion. Ko goro woni ne bakwene ye 39 law nyin ken. Again, no, ka 39 law mu yo kwena wale chere mu che jakani tin wan ka ye an implementation of 39 law che jakani tin wan ka ye biya je ko kwen here is clear to me and on ne ba gar Machar ba destroy again for good the implementation of 39 law biya waje ka finally me che jaka jika minani ne medane cheje me kari ala ka cheje ka che ka morgana ka tito original of 39 law te ko ne cheje ka yine de kon te sha ka request medane ran ka ye ajalu jo ka timeline ne te ko ne sha ko request cheje ka ne tin yin one ti sha ko request kan and 39 law cha ko nje ka ne tin yin one a lot of friends cha ko nje ka implementation of 39 law ta gora dien ka direda ka timeline da gwene je ko she kungwe magwa en minane barar nga chere ala ka bachero nyoke ngayen ta telephone ko ta ka telephone de dien it's not easy and will be ka ban kel kan dial kel at once she easy and will be ka ban kel kan dial anti kon ngora chang chakari ala ka na mata computer chang aje na anda kula te gwa mata ka computer chang ta ka mina nin chelel bat che ne na gwa chi dit ban ka ne na no so nga dol ko yela ma dol nge na ne yeah go no gwa gara Machar mina nin dong biya bu no ne ko la na kwend biya la ko na wala biya waje go no gwa kan ba gar Machar ba destroy ba roi kula long jen gwa na ne ba roi kula long ka yetin liafanga tia ka patient ya me wija waje na wala biya la kwen dong biya waje ja kwa kwen ka tante wuje chabila kwen na virgin ya kwa kwen ga wuja implementation of 39 law finally wona ne kan ne ba gar Machar aba destroy kan Monday mabibane mawari alaka kan jambor bala finally ka kon bita implementation of 39 law
shere me chalara ken ba nuora ba ka destroy boka na anta dipan nuora boka ka chemical ko ken ba nuora ba ka jol ka destroy, and then finally ba gar Machar kula weje is free ko tila nuora ti bala mu is depend aken ne the stronghold to kon ngwe keken en won ne aba destroy ba jol ka convince chung chakalena are lo ka ken bintiu le lo ka bintiu bana ka jako bana ka demoralize bana ka jako bi ka te kon kel, and then ta nuora bana ka kulinyi ka bana ka bo ko re lo ka mon nuora tin re lo ka so tetin ka implementation to nine law ka bana gi bintiu bana ka jako won ne ba bi ka la normal shiga bitakor binyi na kon ka ta nuora ti oken ban gi bintiu bana jawo shi bitakor ka ban lo jako shi bitakor bana ka select chiga bita kor ba la jo ne ka kor me cha ta tini lo ka bana lo bana ka sabu ko gara bor dwal ka wo me chi lo me chi gen, and then it will be a different history. So je na kwala ne wo ken ne ga below ba lo ba ka hol ka ba ta nuora ba ka kula destroy ka ba ji binti o ba ka hol she wo ji binti o chi ka dwal ka she wo lo chi ka dwal ba de policy Machar alaka Gen Council of Elders and one nuora wo bana ka destroy bana kwa bombom ken bana ka jola jaka woni ne bike bana ka normalize bana ka jaka wo bi kon kon kel anono tetin anga kwa waka ka full story ye nuora dial tilianga maraja ka yeme ka Monday bala final ka kondial bita implementation of 39 law in Jana. Naana ka ke lo ke is a final of implementation of 39 law. 39 law implementation then I put together, but I don't know what happened to my phone today. I don't know what happened to my phone. Kwa hiyo phone ngumu chelo. Again one ne ana jibinti o chika biade kana lo chika biade chibi na kan ko na kaje ba da wo a plan mi alel ko wo lo ba kala jo kan ne chine target ne ye uni target ne re Machar ba jibinti o chaka target ne ye ba target ne re Machar wal ba jipan ga kan tanur ken ba ka bo ko kuigo ne dong bi ka jingan ka dong ba terama bradi ne chemu ne gar Machar target mu ne kon dial target chere mi ngai ne kon dial mu ne kon dial target mo nga ka tam chemu ne gar Machar target mu ne kon dial kon nuora target do gar Machar ba nang kama Monday is a final with the implementation of 39 law whether ba kum ka whether shakum is a final implementation na kon baro lo me ye chabi kum e ba kum ko kon emotion mana ne emotion lore shire ku bar ku yana o shire ku to ayo shire to jang la leda ka plan mo go Machar la ka go nga she target de jang che target na bang la ta ku target ndo ko la live ne go joro to gwa be otino nga joro to gwa be otino nga je le ba nin gwa be otino I mean to we dan bad no ne chapel we mon la be o ti ka plan Machar take a plan Machar take a plan ramo be a counter be a Machar plan again is planned jang ne me chapel en 39 law ken kada counter kada kwen 39 law kada ka gush che barar ga ken 39 law no ka 2019 che writing and 39 law man do ba lele ke at the time one tanaka good stage me the counter thing kashalo yanora taro ai mama raja wala ma jo ban account tana no chaka la wa gwe 39 law la wala we chimentu wala me e cha mayo tiang e cha ngu kubar tiang e cha ngu na tiang e aja la fe ga tin ga machi tuwa wala me lakin for mi cha la ne chiang e dana wo ba kulo shuban gwa mo ngwa na mo shuba jedi ka ro kon ti yanora ro ba na shubna ka wona ne bara me na ka birama biet enwu me plan me be ni ka kana wutin kana je study kana waka plan ka wona ne enwu ba nga la na ka mo kram te thong bla jo no kon yin kon tiarar eri bar blame no rodan ba kon blame ne interest ba ne interest blame enwu mo dan blame ka jamo kana ne nyuro bana je char a jin chek a jin nyal
ajin wurs, ajin dol, ajin nga, kon chara char ne wone ne, where did this one come from? Kon tuwa wale mechien nyala dem no chejen, nem nyala joro un. Nene, 39 law, to chari alaka jang, tibamu were destroyed after 1991. 39 law, dolke dolien, ka jube. Kadira, chal ya jube, kadorin chal, atorit. Dolke je, katorit, and 39 law. 39 law, dolke je, katorit. 39 law, me chaka dol and 39 law. 39 law choka dol, choka barar conclusion. And one ne angambika na faso, me danda na faso garang. Me shi garang beliu, jan ya wujin kwenko self, you must take all those 39 law because na faso. Me 2013, 2012, me changai na gar Machar take move katan wara chika go inara yaping. Chika baraka machala implementation of 39 law. Ewo ngambika implement. Chakiri jojin. Ki lerne mi chala jang. Kir wega program gan bor. Ke kwal manyang ni kunga dial push. Me chi kwal manyang te barar biya kulu ngashe wo bor. Jam bor. Kani ne kon naka nuara. Jam bor. Kani ne kon mwen nuara target. Jam bor. Akan mastermind. Nyin jana ti kon naka nuara nta defany. Biaga. Bialo. But shankel ke te kon. Be joy. Berek. Friendly. Kwen chagu nyani ya jang di uwe ke jam bor. Jambor pala ken chika go ni mi chala cherkat. Ko ngai ka plan dia ken temeler ken. Ko ngai ka je ken plan me. Chala ra ken tamam ko mu ben chaka bije. Dol ga je ka yey, chal je yey meeting. Chal ga je yey meeting. Mr. David. Chal ga je yey meeting. Jena no me sha dol la ken jang bor riya de keliu me pen ye ubla we chede pen kwor mana bela lerien we je kan je nuara. To destroy Nuer is to make them to be in the top can jang dial. Chalka Rodi and ne Chalka Jang Bargazala Pulish majority can Chalka Rodi are the mine master. Manu Korea Walame, a big Machar, but Luae, Kajambor. Manu Kono Walame, big Machar, but Wamaka Maka next week, Kumutedi, but Waka Monday, Kajangbor. A Jangbor. Kana jango to konte kon kelab jangal nil a jene kwala no ne guru chala chol ton balo ko baga benefosi cheta tede la kwal manyang ba ko le to kwal manyang chol ton balo e kwal manyang ne jen le ne jen ga mi ala re kwal manyang ko ken ga jala nil a kana bi jan wodi toy ka ala nil bana go ken ngo ko ne kon yale ko no wona ka tikete bintiu plan dia no de bintiu de nang de don wodi kon de ka nang ken Deka wa ko mo ko me dala kum no kon ka panail. Plan gara panail mono gara bor. Ko ba kon destroy baro cha jo gana bargadal ko gara bargadal tim ngesh kene. Tim ngesh kene. So anano a plan mishalel. Baben kaji sen bi ba largi gwa ngai je chal je ye meeting ngashe gwadol mana warga na ka katin it's not something ma wa lel ka dire ka tori no lal je ka ye I know it very well bene be ka jon garang jo ka wona bi gar Machar be lunjo gor boti na wale be kwin jina wale go ngato ka dunga na bor je mo sharaho problem mo sharaho baben ka jin ta na lo one by one and whether mo chimutedi chigara bor she could take a plan. Kogara bor, a can ne kume and dane, made and Jagar Machar, me chikumedi and Dagar Machar cananora. Jalan la moke wayame target cook and rame two caminake, and me chicken a bora wayame. Jenny larka wayame terrorists. Bawayam attack a bor, chigara bargazal, till a wayami ko bargazal. Till a wayami, me conji and me shuka bargazal. Wayame meje made and Urunyang we you bore. Tele waya me mergien me chu bargazal. So lel ka je ken waya me to risk gara bor. Gara bor ka neti kon ti lel ka je ken waya me to risk lel ka je nuora ka to risk no ne je ka gara bor. Kana gara makal
lab jang kon lab jang o to kon te kon ka makal wa dara uti mi ko kush mana ga du shanke la shani ka ke la jun jeri ga dan me ko nuore me tana tinne ke ri ga dan cha kon tu gudon ne ri ala bur la gwe ke go ka ne jang te chala ngola gwe ke go gar bar ga dal chora diere ke gar bar ga dal nan ke ko lakini de kon mo kon destroy ka la ngai ke nyin kon ka chap kon ka ngai ka tu dan ka gar ngo ka na gar bor ko cha kun la de ke lablash Aribeng bita 1991 minangar Machar ka sijin chaon ka 213 shigar Machar gien chal chana na door to door chitwa cha ku bo na ken find the nunga jerish bane kube ent ka ngar Machar cha lele ken exactly shigar Machar ben exactly cha plandian cha succeed ko bagar Machar ba yen ken now finally cha ne kala budke agar Machar ba yen ka du majuru ka du nasar is not ko barajen the truth point in an gurga bagar Machar yen gaje do 1991 kan boro chaka na kan dun ka wona ne waya ami an ne ko ba waya mi ba ko dismoral ba ko waya ami dun gar Machar ka gar Machar gen na yen wora gore wona ne bia truth bia jala gweshe mun kula waya ngati no wala me mo je talil ka yeme wo tankun la bai wujin en wo gwan taranga do ko ngna minani ko gwan tar ma pel la o jira minan tie ko jibu ya kulu nyene gene kon tie yen ba ko chong jo dun gwi dole ye jo ye chengen ne do nyine kan karodien so an ko mane wo ba kon ki busy ka gara pa na kan gara bor be ko te gwa mi je kan gar Machar kan ka ba te gwa ba dom na gar Machar ne majur na kan ki ba kan woni ka wo kan gara bor kwa majur kwa ki ba ba majur jo la kan ba kula te gwa ko medan janga to chal jang na mai na yu chi ko ngwa ke mbur charo da ka ke ko ba bur ba ka nyonon kel ka ba bur ba ka mat lazim be te ka sacrifice ma ba lel ma be te ka ma ba kula ja ka wo bi nuora kan janga te jango to kin bi kula ngeng ka gone wo jo bi nuora kula ga ka kan jang ka apa na ban ka ki busy ban ka ko ka ga ro ba la bane shulton ba lo ba no ba shulton ba lo ba kun ka game ko game ba kula keep close ka ke an anwara ba game ba keep close ka ke game ba tie ka ke ko ne bi ka nyin te ka jang tie ka cha kon bi chu kon bur ko kon bur bana go bur ko ngai kon mi jana lat bana go bur bana go ska numili nje da kula go ska na numili wala je numili ne ko du tong ko bi ka tie ka Uganda ba kula ka Uganda ngara bor bia ko ngai ko ye lari lan ne planet ko ne bay to ko ne chia ne yang yen urumbia ben bia ga jo de ngi kedi gara bor me ngai kina planet kelel chi go ne numili mo chi go numili o chi go shu bo ni chari alaka ko re ba fa je re jandial ngash ke je kan lakin mala bu ne jang ngai ne target especially ngan de ngwa je yeme ngash target e woni chang ba ba ken jang ba ka ba lakin target da ngai je kan ni dara woti baka target lakin nguna gwanan kana je no gwa mwa gwaje I know where to target singana la juna wana kore wana doro ken jang I know my target kay mirjo wana barka dal la joni yiti te kon te kati uwe diel na ka ko kare dan am point and kier no kana jalap simple mabido na faso che wo ngara barka dal mane wurin cho ala gara me bador bana fasu me la bol mel e kwor nange e kwor ko joka je banya ken lakini de konte plan ka gara bor kana gara ngo ne inte plan ka bor kana ngo panke na gara barga danan kon cha kon ngeken te kon mel ne bol mel chengi jo nuwar ga ngana kuiga ne bol mel chengi jo do nuwar te woni marka mela do nuwar be kuiga bol mel baram minane muy kon di stoy minane nyenga kon ka cha kon na gara bor kana gara ngo yen dol ti korin biya do take a shankel for your reference chu bora perwe kana ngo yen ne ti konti biya te in the future message melianga jego a changne wala mebe tembi to ka leader konti resh chora perwe kana ngo I know they are the cause, they are the problem. Lenga je gwa yen wara. Chora bor chora ka perwe kana ngo. Amane yen man lenga je gwa chang batu ka mande balario. La joni gadurio dan abor kana ngo.
La lara je gwa ka lara je gat kun biang ni ne ke en wo chang bi ne tir ko na da ne ke ba ko tin la ngi je gat kun ri da ne no leader kon ka bi jina ma ne jin gara me ma ne ni more man de more me bi ka no bor kana ngo chora jala we anang ma biya yes barka dal barka ba fan jandial yes ko jandial chike imbol lakin the cost dara minani mo gwan mashkala ka minani mo target do min bi ngani milangi yigadu abor kana ngo chula guina anter muter mi yigo ngwan chula guina dial la guira mi cause je ngaka begani ko ba na na ka 2013 talk 19 cha na na ka 1991 chwal ka ni bang 1991 chana wa bargazal 1991 ka bor ka cha gar dialo imbolten ajene kwa na do ka me na kana do ngam mo minister of defense e kwal manyang e urbor go fresh your memory jinwar kuma rukela fra jinwar en wo me na kanal ka jambo warante te ka minister of defense garuz me palaje me kwa kana jetin ko bana kun na ka joge garuz mayeme ame kun kana jetin bana kun na ka joge e kwal manyang en wo bare Machar yen kan rone me rone wala me troy tu dan e wo bare Machar ba yen a plan kwal manyang ko yene be jiru ka yena ala mur ka galam ba gwar pin ka yendol yen wante kon tingud yen ka 30 na ka ngud yen ka 40 na ala gor ka pin for reference for shankel in the future la gor ka pin chuka la linga ka judo la gor buro galam bi ka la gor pin ka changa mene chem ta men lar ka ne bi tara ugor me da ne ka kwol manyang me ka ne nong ka ne chole kir en wojine bila min chwala bi pise bi ka vijin ka pis karada tare tin ta ka mashakal na puj barka marchub ka woni ne abare ba yen ka ba ji ayu ba ka wosh nyo lien go ma jira na ayu na ngam ponye me chalare ka wo nyuru ka rado ka ma jinwor na ngam ponye me chalare wo nyuru ka rado ka ja ko char go bare ma chara ba yen bad me chi kwol manyang je banyal ka lo da ka re ma char ka lo da ka nuara chwe do bana ba na nuara ba ka bo ka tayara nuara ba ka yan nuara ba ka na chwe ben ka kwol manyang ko mal beda chwe kwol manyang chwe kwa ni la bo jaram nan bi mal be gwish ko tu ka wo wish ko tu ka jala bu mal ko tu ka wo wish chwe kwol manyang ko no ba mal gwish wa weje kon wo da na mal Nairobi me che ngate no retin chwe da na kwol na mal dan ta ka Nairobi chu to bende jow chwa kurba plan kan bor ka wo nuara para ka jako ba ka bo bakul te kwa je ne re Machar to re Machar chwa telefone ka dial chwa ka kwen ka listening ko ba ka la lenka ka la yeti ye nuara gwara ka pin to re Machar ko kwen ka telefone ba la lenka ma ba rai ka wayami to re Machar chwa pel jidin ruai ni ka wayami ka wude ne aka yin ko ba ilinga ken pel ka ne je Tore Machar je ko boy loje. Fio way yes baka chol barai ga ke. This is me mo min kana mo dore Machar. Le Machar tele waya me mo woro nyinya ke dish. Le Machar tele waya me jo yen nyinya na ka Nasser. Le Machar tanga bu lo ta panga do mo ga de je Machar innocent. Lakin ko cha jo yon ka rai ni ka ki mora. Podkang me yen je cha jo di me yen me lenga yen wara. Lenga je kwa ka ti kwa ka share please share again video me him along video me analyst ka me him la muiro do ka me chado ka ne setoro me to tin la muiro do podkang yan ga je ke wodi e wo ba yen podkang je join na ka first me ro ka ne bolmel yen wor mala gu yen mala nga she ma yen ji intelligent mala nga she wo nga me ba mo re tadi ne chenga ro ka me chwal ka je bolmel bere bi ro. The first warning, cha yo wor lwechi mora. Kana ni nyinga Nasser til kurmi to ka Nasser. Nasser tira ma chini nyin ti low le ngaje yen wora ka kurni to ka Nasser. Kana je kana nang Nasser. Mo de mo ne pot kan warning first time mo jin lwechi mora. Ka kana ni nyinyo.
yen war me cha char cha nyuri en karodun min de lwene pot ka nga wuri cha la bol mel ajina lwe chi mora ka ket ket le machina to e wo lwe chi mora ka bienen ko ja gar jo wuri jin lwe chi mora roji gola ki lwe chi mora bienen la ram la juji wuri jin bienen me chi mora bi chi lo bienen che pot ka nke yen already at the time that lakin ko wona shi na pel ko ke ne wona barajal ko la ko shi ar ke lwa en ora ne cha yen ka te rar ka ne jabush ngande ngamana les kan tele jala go edwar batela gor botin ne bigene ko yen wala we ngan lo de burum bia bia ngaf ko la kwene ka ye ko mabito ka mande yo tirambi wene ne atie ngaitin por kan cha yen ne chenge da ne roj bol mel ke je ure lwe chi mo ka ne jinasar cha por kan cha yen already but jinasar ka tension pe no ne ariya ga jene bena to go yene wo adun wure min chala adun kursi ne jube kanene jinasar dial kanene wore dial no dial kanene kan an woriya ajene bena me baranga de jana jore ma cheri nasar ko I know where the problem che jore ma biago chera ma dunji nasar ka rodiene re ma redu yen wore yen dial banyinge yen jang yen dial according to 39 law banyi ga yendial anjang be yendial bo ka be nyi yendial and then bakwar kun kula wana ka bakwar kun kula mo ikere after che demoralize at the time that my book na a part of disarmament for la boy take disarmament mongot yene de koni charge ngashe meaning of disarmament yene ba mai ba kafti do Shia question one and then part of this armament or by Ibo, a part of this armament ko by wang but or kun by disarm be ati chieng, could be at the be a new thing be a surrender. Biagato mamay kun biagato my kwakundial. A part of this armament. Around you put disarmament, oh, she could benja my banang to do a young might, which I might curve no. And point the name by you the part of disarm. Ko bitil gwa to itin bitil gwa ni intin bagwan bere selemo a part of disarmament rabo bone dwilwal a part of disarmament bi abu disarmament ngode ka na ben ayene te kon ti la reje be ya ra ji me jo kon ne nan je ben ke ji na nga bol ka kirnga mo ga kwan che ben ke ji shi bi na karet kiringa mo ike bi cheben ga ji kapwa kiringa mo ike pi cheben ga ji na ngaro tila mi chiler kanga di ko bo wala ji ngene kainen kiringa ne ga ben ga ji ne te ko la ba ga ji kan diala ngen the same thing mbona mabo na a part of disarmament the same thing mboda me na ka enwar me mu enwar ka pi a part of disarmament bia won she disarmament ye nwara ye disarmament ba mai banang te do but it's not Tanaka disarmament time. While resisting your doll and one nature gorko back a disarm. But Tadaka time of disarmament time. Koshabwe can hook a benepin, Chabelong again. One on Warbanka disarm Kamial. Mawana Budabanaka disarm Kapin, Chanaka belong, Banaka disarm Kamial and Wara. Moyanga Katam. Again, kwale na jeye, and what 39 law, ka Monday, bala end, and ko 39 law cha kon kwenya. Kichagari. 39 law cha kwenya, kichagari. 39 law cha kamye, shaga kwen, yene koni yene shagor. 39 law cha jakaye, kadira ne kun, ka timeline ne kun, kishaga kwen. 39 law cha post. Implemented that choke a post. Kataram chika kwen. Kataram pay attention. La libro but warun. Jajorot warun, what warun, because yo emotion, because yo human at all. Could you get plan in a bane? But China go bante plan. Tenokon the blame. Ka quill. Kayagak. Nga melinga mu. Nga mangum de lininga.
nga me chede link right nga me chede link gwar nga me chede link ngu che me chede link kwa nyangu chede link ngu agent no konti nyangu chede link odi en ngen ba ya tene kon kati nyinte kati kon normal te kon delat but plan ko de gat kon te di kaden te di ka so Sudan che me jala janga telje. Let me go back and review it to you. Ko ye jo wala che muke 1 hour. Yene de kon la no agweda che muke 1 hour. Number 1, melal ka je Teny law implementation dien. Implementation of Teny law lelje ka pai badak ka shanka wal badak ka pai badak 2013 kana nan yin ka December ngud pa dandi ngud pai bangwan ka pai wal kel bina nyi pa ka pai wara ngud pa dang wan melal ka implementation again melal ka je kana wo ba lele di kwa linga go ko yenwara go rob ya 1 by 1 video me please share jamane changa biran tilwe mono chalele ken chawone ne September point me ko September shoka pai bangwan President Kir Mayardit has finally announced his last appointed today for his less government, and he is achieved the presidential goal. She presidential goal she achieved himself a Kir me chola na celebrating for the victory of his young community. 39 laws which were established with a special intent to weaken the Nuer society. Plan Kier mecha kamje janga jine bilas. Laden Kier kora laden Kier. Ngudu lar bulmel. Lar Kier echa kamje ajen wo Benuar beka wicked. Benuar beka jaka wune ne bika la weak. Bika ti power Nuar bika la powerless. Allah de test macha kamje jang diala jang bor ya kamje jang diala wo kumo ye Nuara wicked do di ba ko belara kon Nuara ko wicked baka boka nyal bangul lel baka na baka joshie na kien bi Nuara be kala weak bi Nuara be ka si power Allah macha kamje kir mamlo neje la de cha kamje balas akan jang etas e cha kamje akan jang e balaran kir mo nga ka stara mo shie mara yenji Australia manaji Canada mo nga ka stara mo tanyalo cha we la de ma cha kamje cha chi ko wena ne cha uri ala mago rundial cha point ko bala speaker of the house ba wujmon kulo nyo ne Nuara teke kokel reason e kwa point ka mago rundial jenen ye Nuara ko ku yeno ngun wa 1 by 1 ka ye implementation of 39 law. Reason da ne kwa ina Magog rundial. Cha wena ne knowing Magog, ngashka Magog rundial ken is a lack of trust and endorsing SPLM party, Sharana SPLM party, ka lack of trust ka Sharana SPLM party. Ka charge trust. Balara ma pure betray Koran NCP Magog. But they use as a pure betrayer, maybe no betray. Ko Magog anon me di changa na long a politician ba changa long. Ka so Sudan ne. Again chose kwala shoes ka je. Akana Magog rundial a yes man. Magog rundial akana a yes man. Amen balano yes. Jana bana kwa ina Magog a yes man. A leader, a type of that leader in the new society alone. Magog is known as X33. Sure Magog cha kamje. Lianga je go sure Magog rundial. Akenjang sure mi mola gabde. Sure je X33. Lianga je go yen wora we aka implement to na lo bia kwen. Sure ga jen Magog X lab X33. Sure dem a nickname dem cha kamje Kenjang. And Magog rundial.
Meaning the X33. Arama milkarade. A kind of meaning person eating by himself without no welcoming others with the food and plate type of person. Not every leader in the newer society, President Kiir has good reason to appoint a speaker. House has a newer know about that. Akana mago me kwanye ne kwanye je ko je yes men kel nya ke liengwa mago mo lienga ti ken ni kon kwa mago rundi al support lienga ken ti kwene yeti kel chika wo je ne yes men lab character mago changa ken jang chika wo character mago je ne yes men one mago rundi al ken yes men one akana ramese al film no ne mel karade two a self film no ne mel karade two. 3. Benwara baga kwa. Kogoro na miel. Diok. Wandien. Late wito na karwade. Che tan goro be share gana. Che goro mitkel gana. Late ka ben tan na karwade. Toto. Kati kone cha jiaken me kwa la kwany. Na mago rundial. Ka wo bala house speaker ke 2013 ba cha nore cha kana. And meeting a Shadolaken on August 18, 2013. Mishadolaken to complete the goal of implementation of 39 law again is the newer and in general. The council with the Tekwal Manyangtin agreement to establish the following 9 plan. Bigger take 9 plan to bari alaka to konin ba kule by implementing 39 law. To buy back entire cabinet member whom has dismissed along with Dr.Riek Machar, assign them to different posts. Ngayena ba chetwono. Ine ko ne kwa mi kwa siasa po South Sudan kwa je follow me ko antuken ko ne te ko ne charo barkel gar me cha ko no yo ko mu ka assignment na including na ko chora line including gara ko ndia te chiring resh te chiring resh te chilo jaw cha ka mu ka assignment ti goal ko wona ne ba ka wu jaw gar me cha la wo kran me dawa turjung me ra ngo ke la gar me cha ba no ba assign ka assignment mago to dia la chika to ne diale ko ne charo chi gien na za dob dabi shona na lolgar ko na taban da te ko ni gien ko gar mashar chaka o kwen ko position to go ke wona ne a plan ko ne na dial ba ka nyolu jo ba ka ko accept ba gar mashar ba block ne dial ba ka nore ba ka mo ko position ti dien ti different position ko ba la den ku lar into dien ko ba ka wish ko mi akana spiale mkeli bada babet ke structure mi jidit ngaje lien ko ja chika to it to dissolve the entire all SPLA party and establish a new one that will support the current system of the Dinka. Ba no ne SPLA magwa mabigoro le jana che SPLA men le ne na dial SPLA mabalel bada na SPLA poinde baler jana karade tuno cha lar cheto cha spialem chada cha pagan cha wush cha nas pagano wush cha nas ngano wush ne te kon miam ka spialem kan dial cha ka joirar chiwo do na ken karodi ni jang ko spialem cha la du dien cha na ngaken mo nga ketam mo cha nga ketam mo nga ketam yen wora dial mo nga ketam te jo e mushka wana wora wale ramati ji bandalo koro bandala misi bandal ne very important misi bandalo koro bandala matiga Uganda tiga Kenya tiga Ethiopia okoro do bandela wale nyona gar ka jana ji wanong bandela ka matiga America mati lada take your time kama we are go be nyoko repeat I will repeat it charo nyo wedi wona me tadi nyoko we number 3 shika wena ne to postpone the election and reschedule with an intent to give enough time frame for Denka leadership to settle strong.
am point kien ke dia election ne dia bakala dakat election bina wotin bakala dakat election ne amano chi jang to ka bom ma chi tene kan nyam ko rodi ne jang che mi chi bul mel kula ben ko chara bum man tade chi bul mel joy cha ka tren ngwana dial amana dol cha finance cha nang cha ro cha nang cha anything cha nang ken jang chi ko bum ta pa mana de cha ka va ken chi jang da pa chi ka bum mo goro ko election bina ko election ya she compose ka benyo post mu yo goro a ken no a me cha le ken no man mi cha ngara fan chi ka bom cha ngwana ken cha ka bom ken cha nye ken cha bom ken chi nye kier joy chi gad kier joy chi gad ma kwel joy chi gad nga joy chi gad wani ka joy chi gad ken joy ken cha nga chi gad ken chi ka ta label ta leadership me lief ka ken bi gad ken bi ka ta label bi ta leadership ba dor ba kulo nyoka nang ken and number 4 no cha la ken no che to 5 ken na me da le ken ka me ken an ka me shi na ni but ngode by implement ka do obedient but jin biro bi ku charti na wale to encourage defense minister Kwal Manyang Juk order a civilian disarmament early than 2014 to start from Low Nuer, Bentiu Nuer, because they are the two stronghold of the Nuer society. Gwal to kon target that to kon gor ke kol jemi nan gor gwal to kon gor ke ba normalize whether ka kur whether ka Michael baga disarm di whether baga disarm ka roi whether baga disarm politically chala gwal to kon ba ko mu ne ka target gwal to kon ba ko target ne ka te ba normalize te ba ja ka wo bitin bi ne ne ka bitin min ba tum go wal nien bi nien cha wa lo ka ne jibin tiyo ko ken akan gwal to kon bombom re nuara bana kon da naka bana lo da bi ka jal gola chiga bi ka tokel bana lo da bi tangen te kume mi wa lo te kon kel bi lo da kon tarar bi kwa lo da kon bi teresh bi wana ken bi lo kon tarar bi kwa jibinti yow da kon tere kon kel mu tile jel kon kiron jang bi wana ken ke jibinti yow tarar yenga je lar yemala wo nyuru ko rana wale bi o charne ne number 5 mi chalare ajen gwade cheben chetuo ko jibinti ya ko ko rodien chetuo ko lo ko ko rodien chetuo ko ne jibinti lo kwa ka destroy pinna ma ko ne no ka lap kwar me cha gwish nga ba ka pon na nga pon na ye jo bido na nga je gwa share je ko gore pon na ka pin me cha nga je ken wona ba destroy ye dire lo ka chi ko nyur ka rodien ka ne wo binti ba destroy di cha wono nga jibinti yo no ngane bul nyal chabul chaka no nyal chaka no ke ngwen chaka no ke urin chala turkao cha kibeken simane me cha nga turkao ye pen mai kala ka chaka lwa wang na duel cha nga ke ne bul ko di chaka nyo ku ne bul ko di chaka kwol ne bul ko rodien chaka wa kwol me cha nga ta ke strong je ro bul trar cha boy rol nyang cha guru go garbule ma ba distoy bol me yeje ajene kwale wiyen ne boy rol nyang kwala kam ne je kan gad bule ko boy rol nyang ka va kan gad bule ko rodien ba wa ka ba wa yen kan ka ba gor ka wush cha bul cha ko ko rodien cha bul cha ko jibin tiyo cha bul cha ko ko rodien ka cha bul cha ko ga jibin tiyo rama jana kai jana wale ka yen gad bul man yen ga nuwar na wale je gore cha bul cha ka set ka wojo ka bum ne yen ko jin mu guru brana bi set mu guru bi brana bi la jun nga bum ne jin tram lenji bomba ko lo kor bi set bi approach bi la chu mu ne jetle mi chekji cha bul cha ka lon ka wonne ne ba ka jone ne ayene di kon tibeta ka leadership bin tiyo me cha ngayeken en wo cha bin tiyo cha ko destroy cha nga chim cha ko destroy tere wure mi cha turkao kana je rol te kon ni tin me cha nga ken cha bin tiyo ko destroy ken
cha ker nyo kwenye ken cha tul ka wada ne kwala mu do destroy cha yor tongo tul ka onde defany we yoraka one day we jogar mar mo ka pibro la chu buri che tul ka jen tul ka chaga kwa ma tb chiende chaga kwa ma tb chien tul ka ko juba let me tell you chaga nang de la tul ka ma tb chiene mindit chaga nang tul ka chaga kwa ma tb chiene cha ko tul ka cha la ne jor la ne yeto tul ka ye destroy chen when ye destroy ko when la chungo jo kier all the time when ye kula chungo ore chen when je destroy ka che jo daka na ano chaga ra bintiyo chaka destroy chere Machar che ko kana gat kana kadamana ka che ko kana ji shien na ta ke dong na ngunu che ko che ko ke je ne kuta kila bu ne ngene Machar chen yan ke je ma kume ko nge je shin ke dadar che gara bintiyo che shin ke dadar che gara bintiyo che ka destroy che gara bintiyo che ka destroy ngame right ne me o bintiyo baranyo repair o baranyo repair bintiyo go lar mi dir gad bintiyo o bintiyo baranyo repair bulu inta ka de me wal me chal je bintim go lar mi dir gad bintiyo go repair mi dir gad bintiyo go lar mi dir gad bintiyo won ne to leave the past and to go to forward go lar mi dir gad bintiyo no bintiyo ngo bare loka ko bo ke one by one me jare nyo kwenchi go bre loka ko low ba ku lo normalize la no ne governor jongole la no ne jalablo governor jongole la no ne jalablo biji pan gak du ku la gwai kana low bi low biji pan ko la bu la no lo ne cha kon ji pan gak tabotin biga wor bu ne ngudi la no lo ko kon ga wor cha randa no ngo binu wor ko la gwai kam ne ken tu ka jen la no ga na lo governor ko dial wo kwenke bu ina mario dor ko ade jen ci ko la gaban ci ko la mafas ka jongle ka jiji zire ta ga wor ku de lat na ma ta ambo dio kana ta am wuro min chala marhum na gara na lo anga me ta ka Sudan kana idi kon ti jiru ka ga wor down one we are down one kana di ru ka ga wor ka borlo man ja ga wor ja kam no ka security kana no security je na kulta ga to de nyo ju ilwa ja do nyo yurar ja to cha nyo no ja ga wor kam no ka security Shabotin no, I don't know about it, but tell me nangatin ko nuara chigi binyi karodi entani, I believe. No, I mean chit wono. Chagara loka, la nonga wali o chimane mi chomna kari gaiko. Rigai mo aloi pin naka dictor mo aloi pin naka wona na jena dictor. Kacha kola na Ibrais, naka Sudan, la by president Dr.Riek gai medan jakolat. Ka parliament ka lab na Ibrais wa no pin bola na governor ko ba low ba kul dadar sama burdol nang ko ba low ba kul dadar ba ka da shilo shi bu ra dopkel bataka low gadwal bataka low mabodol bataka low garame chaladi bataka low ba low be dadar ba low be da we are no yen ga loka eno ba e da ka da me sha kon da binti we bia tela bo to o chi nda to o chi ngu to o chi bia da bia dai micro dun ajan plan janga
chor bude berar a plan janga ko be lo beda me wali ngrun ci lo cha do ma karodien chor bude berar take implement 39 law to queen yiti no law bagada moya ketam indial moya ketam take implementation of 39 law or law bagada cha plan yok lena can the same thing minani chikuore in wara keleu shaga work lak chaka da ko shiku bi bom bi ga war bi te korean bi lak bi te korean gola baram la ju nyi ngen ke ngu chara nyo wo ke jika ga jo chaga ju wada jo she lang chi nyi ngen ke ye anyi ngen ji nasar jo ke yen ju lang nyi ngen ji nasar la woda che ulang che nasar che dadar chaga gwang kana ji nasar chaga markel kana chi nyeli chaga markel jo she lang cha ta kor ko ngoda jenya ka boka ka gan man kwen ga kel mi ga kel ga ji dar kel kan yal ka gachin chaga da cher nyo jen je wore ga ja to ne lol ga ko to ka ne lol nga ga ja e kuira ka rodien ko shinu waro bu ko na mar shinu wor che bi tere kel shakon confuse ka shakon lel kel lele me te kon ten ba kul te gwa je ndir kon ko to da kare Machar ba ka re gai ko to da kare gai ko ba ka den twang to da ka den twang ba ka sibit to da ka sibit ba ka jilam to da ka lam ba kon na no kon dial amana man kon baraje ke nga be nga wona be je shi ti nga na nga ra ma je ko to ko mo ka ma cha ma ka ma lero ko we ma na ga ra mi mu ga to be wo to ru na ni cha mi be nyo ka na ajan plan inte ka jang inte di me wana wonyam wana ka number chara pe ka number 6 ka number 5 ka wo benwara below ba ka normalize ka be jibintiyo ba ka below ba ka da ka be jibintiyo ba ka da ka nuara bi ka nyur gola nuara bi nyur gola ka be re bintiyo ka nuara bi ka nyur bi ka jal gola bi lo jento gola re loka china bi jal kel no chari ala ka shaje aka implement to 9 law bi oja ka number 5 ka ke bi jeka number 5 bi ko ala luka do bu mi jin ko era la we gui ta ka talile bi o gui jin number 6 to encourage the entire Denga community to maintain a strong relationship with the minority tribes strong from starting from Equatoria community in order to remain in the leadership of the country for the next generation. Chaji Equatoria chalara kenokon kenjang tribe nyinteneti tribe la gabiri nyintenti tudo nyi biga bana ka mar poindan chiga bitakel ka nuara bana ka mar poindan ke won ne bana kula take leadership for a long time for next generation chema alele kene bana ka mar poindan nji ko jube ndur ya bana mar poindan chane kunen mi ga pel ke ko jube chate ado jekan nyaje lenga go ayen nuara mi chika pel mo nga ketam yidial mo nga ketam mi chika pel koji be chane ne cha kwere koji be cha je kan che je ka implement ta na lo che je koji me dan me atie kan implementation of ta na lo cha gon tie koji be che je ka cha kwere kan implementation na lo me che ja cha kwere kan koji be cha kwen la de kan ko wo kor jano ko cha ngai ne jangol bana wo kore ko banwar ko destroy chane ngai kon yal tolle wotin koji be nje no hanga den chi to ma shiru de ka dunde chiga be chon kon kele nji ko jube jen ko alta kurant ta ku jube ko ala nen ko chi ji ko jube cha lo bi ko chon kele jang chiga be chon kon kele cha ngai ke nji ko jube cha ka lo ji ko jube cha ta ro ka fakan cha ta ro anyam nyi ka duara ko kan ke bil nyi tena ba non ken bi ko le be nyi ko kon cha ta ro nyo ka fakan cha ta confuse cha ta yo to re nuara cha kwar ke ndial ko cha ko ma magdien kwa ya to ka mak el won ta da ba ka lel kwa tu ya mag mere cha la ba wuju cha la ma kwa je gore wuj ma
me guru bana ko pa makule jeken wa magje wonan ka jube wa mago ta king wa mago moy konyen magjen tat yo kula raja kan nas ka gara ken na paganda na uloi na gar yen biya ka gara chore fota dor yen biya re ko ngan makojen magajen jen korien shi mane me cha mago ka ve ken ni ana cha magje ken cha tat ka ve ken jene kap ka na uloi na jena na uloi na re nan ka mak me ka mag na wajube ulun chada wajube me ka mag na wajube shi ulun chada wajube ka ulun yelo ka ba kwa nye ka lab governor me cha no nganwara so ba loken so ba loken ulun jida ja kwa nye ka lab no me kwa kwa nye ka ma cha la governor makal so ba loken kan chine gor ka ulun jen kinu ya radien ka ulun jen cha kwa nye lab go binu de za mi kulun nyinga nwara chane ta fanya le rode yes lam number what target is anywhere no cha implement kan cha to cha ta je kan ta nyinga kon ta da kor ga kon cha number 6 cha implement number 7 mi kula bana wala mi tuwa wala me ka tuwa wala me ka tuwa na wala ka bitana ba tuwa wala me ka ba tuwa run number 6 me ba tuwa run ka ba tuwa mola lenga je go number 6 ya tuwa number 7 ba tuwa run ka ba tuwa mola lenga tode kwa share mi da lenga tode number 6 ba kula ben ka analyst da ko kan ba kula ben ka analyst da number 7 so what the president care to remain strong relationship with Uganda, President Yoweri Museveni, and the US and UN and the rest of the international community in order to win their hearts politically to support the Dinka government or the Dinka. Ko dong tok dage ko kondi al manangen ba chat na la bela ke analyst chana la bela manangen te la dorat la chila wolo ida go jen kwala kwen ka one by one she wo yena kwen ka she wo yena ko she ladien but ba kwen kalkala ko de ne ko dong bi ko rong loida manangen ba ka bi ko rong loidun she wo the che won kwara kir point jen ba keep relationship is strong kana Uganda bika taka bom bari yen kel kana Uganda kon jang la ne bum ko kon kir and policy kir kana policy Uganda balakel ba pen wono be explain policy kir kana Uganda ne chenge da ne chenyi kan wala ka 2013 anguda kan nyi kan wara che Uganda che no ngajen deide Uganda je ne kwa pay Uganda ke ni cham ke kwa so Sudan ko bi relationship yen makula go ba Uganda be mies ko bi relationship yen kula go ba Uganda be yokon kaf ko bi relationship yen kula go bi Uganda balande idan ko bi relationship dan kula relationship kula go Uganda yen ba kam yodial ke chet wono no te Uganda she kam yodial de ye kon de Uganda to yar bo kon to yar Uganda ande nan ba bi nyinga kon de Uganda ne ko ma nyinga kon ka ji Uganda ne ko na ga kon ka Uganda na wona ma relationship de she biela go kana Uganda she can succeed number 2 de kajan number 9 ko che wona ne kajan number 7 ko che wona ne kan bika ta relationship ka US yes shi ta relationship ka US but relationship yan ka US we ka daka wona ne US ne na to ko ne na to and US but UN wala me kana run mana US ta par kol chaja kana to chan ko ba believe na ke ba relationship yan ka UN bala is wrong mana US wala me ba jana ga nuara
ka nuora ba rai bala ken wona ne nuora ken galtana nuora ken kon lel ka duora ken nuora ken to ko ken nuora ken di je ka ngana nuor kon ja ko kon nuora ko ngaram kere dien kulo go ana ngare dien ngana parkol kon wi atho cha ngo no kon ta nuora dial je ka ke gar bin ta nuora dial amana mar nya tungwar cheng me je amana gwar ne urin chale e kol wanga urbe je amana ne ko dial je ka mana gad mar je ko ana ngan parkol ngan karade ko ngan to chain ba chin chain dial je ke ngan to chain nuore ngo ana ngan karade an chin chain dial ga jidor ka ne di je na do bla ma ne di je ga wo dial ramen go are gan war ngan to cha ngan kara aramen go are la ngan uri chala parkol charam kal nyona ka gajo charam kal nyona ka lo chawo ka ne ngo na ken do ko na ko kieno dial ko ne di je do to ko na ken ko ne dial ti ko ne ti lot jana ko dial ngara pele ken ngai ka ngwa ken ngai ka majio ken ngai ka magwa ken ngai ka mil ken ngai ka wodora ken ngara dial ti ken ngai ka wodora ken wo ka dora di wo na dor ngai ken en mil ngai ken chang to ga nyingu ye mil to ga nyingu la de nyingu lo ngi ne ka da dor de ngi ne parkol ken ne to cha ndi ngi ne ka dar pan ko ne la ko ne ngi nyingu de kon dore nyingu so ngai yem mi ne ka tong no ra min dit ken de ngi ne ka nyingu dar kwer ane kon de ngi nyingu dar kwer ajan par kana to chan katan ga juru ko ne akwanya ga ja de ko ne akwany kane de ngi ne ke nyungul chu pero ko ne diali cha ko ne ngi nyungul de nyungul gar kan no ne cher be do bele cheke be cheke dungran ne ke be cheke dungran ne to ne ke ma de cheke dung de ang de cheke dung de ang do de de ngunu ne cha de ngi ko de ngate ka ma da pung dar kwer wono de ngi de dung par ko ka ro de gen la wa ngi nyungul so anono akel ko te ko ne be ka gara ka yiwon kana ba ngi ne ka nyingu ngara so ka tung nuora min dit biya ko pataru yen nuora ko ngai tung nuora chura mo ku tung nuora en bra ngi tung nuora o tige je mo yang ka tam ko mo yang ka star anono akel ka te ko ne be ka gara yuen ka wo ba yuen ba wina ken bi yuen bata ka gen is dan ka bi dorin chale yuen bata ka gen nuora ja ne be ka to shine ka be ka uri ala parkul te ka number 7 ka implementation of the 9 law. One ka number 8. Number 8, to establish of a special allowance that will use to pay newer politicians and army general to rebel against each other. Cha sundu yona ma cha lela ken yo cha ka wi tina dial cha yo ya kun changa ken cha sundu ga le vaken min kwa la ko ne joro nuora ko bi je ko rodien ko ka ne politician nuora ko bi gwash ka rodien cha ya la ka no chi ka win tin cha ya la ka joro la kon ka jube jel ko gola joro la kon ka jube mi chi wo dor ga ros cha bi uler ka male ane wura min cha la agare ane kun posh kama chi wo uye kun posh ko ti ka cha rodien cha bi uler ka male bolgar we chin cha bo ye padi cha bolgar we cha la ne kama shi wudor bulgar we chai buler ka male wuri chale lolgar kwal kama ka gaja no gaja ja kwana one by one mi shi wo gaja mi shi buru wire ka lolgar kwal chai buler ka male wuri chale adob da bicho shi bo do da bicho ko jini jiran cha kwai ko cha kwai ne ko shi wo do lolgar kwal mi shi jien shi wudor bulgar we cha kwai yene lolgar kwal ko shi wudor bulgar we mi shi jien shi wudor honorable dien ka gaja ti kare ko shi do honorable mamo la bo kan karodien ga ka karodien ngara gaja gara jikan mishi bud mo nga tam yes mishi bud ne je ka gajo wona me mishi wo do gara wo mai chaji bi woner wuri chale gara me chang so law ku chi chang so law che bi roi ke ji chang jin ga daman chang so law che bi roi ke ji ke che bi ner ba yi gwe jin gwan tare mishi jien chi wo dor nga ka ken gara jikan ti kare the same thing gara pan gat mishi wo dor do gwer chai bi ler ka male ko ruya ka mishi wo dor ko ruya chai bi ner do gwer ajin group ko ruya chai bi ner adwas changa jin ga war chi do chai bi ner changa jin la chai bu nere korea no chalar cha ko me ne wudor korea ba mu yo ba yo korea ba je
mi do do ga ba jo do gora me je be mu yo jang cha law ne sia ala ka ko ne ko ra ko go la da be nan ka ngu be yo kam ngu including yes including bull brown bull cha nango kane nas mi jien ka bintiu chi wo do wur mi cha la ngwan mo intuil sia mala bu lar yene wurin cha la ga duel nya kwai ke je ju do ga duel nya kwai chi ngwan bi roi ke ji also bintiu yes mi jien chi wo do ga duel nya kwai che bi roi ke ji mi jien wo gar ma char sia bi roi yan ta bi bintiu to kien ne ta ndo sia bi roi chi bi roi ke ji kon dia la no cha law na cha la ka kui ko ne ba jor la kon ba ka da bi ye ko dien mo politician na kon bi ga ka rodien ka bi ye ko rodien me anga yi ngu ka ra ba ngu ko ba jo ye ne ka ngu che mi ta fa ye ne ka ma bodol ne de kon ye ka na ka dire wala me raje ka yeme ka ne ma bodol ti ye ka na wana ne ma bodol ti se yin ji pan ga la che ma bodol chora bu da lo cha la no ma bodol la la no ma bodol has ma bodol kan gurum ne ke te ka ji pan ga te ka ga jo te ka ga ja ne re gurum ma wur min cha la agarame ma bodol chor bun me yala wala chela no wala ma bodol point group te na dubate jipan gak ka jipan gak ma je ken group ma bodol le pa ma bodol te kon kel me aju ke na kel be jo kel na gadol man ta bande yang ma bodol jo kel na gadol me rin ka choke chi je na ka jubo ka choke chi wona pa ga ka choke ajan ma bodol na ga nuora wala me cha ka fa ga nuora cha ai jan ma bodol ni lo wala me na ga nuora. Did you see how yours kaji ya yoken jakari alaka kan ajan tari alaka special allowance ba ko nuara ba gor mana den twang na ba gor ba ko mo yo de ko di den twang de nga de ko di cha boron bulong ke media cha boron bul cha to kum cha yor thongo chi to ta pan ta gor nyando ke den twang ke ai za go kuirwash ke gaibul kaga look ta gori pa ngar baga jedi ngara to ko de to gien moy ka de ko ko de allowance ti de ka moitin an allowance so min tan awurtin no lar ke ga be chera pal ga lo amangel cha ko le beje jan jaran cham ku jiran ku la pal wala ko mo nawoje le me de thong de jenen yal bram la lam ko goro ba yang yet le me de thong de jenen yal jengal wa be wa gobe bram la ga le me ga de thong de jenen yal wa gobe cha wa garan de pal cha jo pali ko jal cha jang cha ko dong ku cha ku ro nyal man lo man no jin ko le mi garan mi cha ma de tung de jin nyal wa gobe ku dong ku cha na ku ye ka man no je wa le mi de tung de jin nyal wa gobe ayen date ko no ke ji jube pala de ne ko ku dong ba den tang gobe cha den tang lo ko ba wa gobe ke bia pal bia wa gobe den tang cha lo ko gobe agar cha la ga lu ya lo ko ba na ko da gobe ko cha re je guru ne ko na ba ga ko chen ga lo wo ba na ba wa gobe ko lo ba na chen ga lo ba ko ba wa ko da gobe ka yi ku ga ngan yo to ka yi ba ga cha ga guru ya ga yu ba ka firi cha guru amana jin ga luk la pa la jin na gobe amana je ta no la pa la ye na gobe so kon dia la pa la kon woni ne a kon ne de kon right ke media mana nyando mana na dia la pa ne agobe atra ma lanke ko kon dia la wuro kon ko woni ne atra ba lon ko kon mana pa la kon ko agobe number 9 mi kule number 9 dien ngoda kana waka final they were to put down the restriction guidance for independent running election so that Riek Chabanka Duri Riek will not have a room to play in political game and perhaps will give up from running by then. Ore Machar ba ja ko ba mo kiri ti nyun wanti badatin ko bati gwama de lunjo bada ba ba rana bala ko jen kul ta ma kama me jen te ko me cha go che bom longo kan to diala to ko me dan me chane ngai Re Machar ko nje ka warga chu jo jina bi resign ka ba ji pal mo wi resign ba ko ji pal bi nyur chang ni ko la ben ka fa ko hindu be che bo to ka du Re Machar non bi nyur chang kon ba ko ran kwan jin kwan ran ka ne ko kon ba ji pala ka ko jen mi ndien ko Re Machar choro bi nyaka ran ko political ajan mi ngana bor jen gor ka jam bor ko go ga jetila mo strong ba nyoka je ma bi bu wur che Re Machar na ba ka lon ko ba to ge la choka ka ko ba to gar ma Machar la jo ka lif so anana
again gwa kwanda tinu wala mem bitu okay Monday and wabala final with a 9 step with a implementation of 39 law ko ya bi gar Machar be give up ya gar Machar ba wush ka game kan completely ko kana ba wush ka game completely ya bi gar Machar be give up and then baram ngur ka kan ba kwan ka bi gar Machar ko ba mu thread ba jojin ba ina cha kum gelia ka ngu ba kala ram kum gelia wo je kwara ba wi kwara ko je na cha kum gelia ba wo ba tulwa wono chen che lok ba ti chen ba ke ba tulwa ba gar Machar ba thread ba jojin mi chen cha ina da pan che mular ka wurin cha la da mandan na gadet ko gadet me cha le kan ko ba gadet ba ko la silent bi gadet be biet ci gadet cha gor bi nyolong ka cha wai bi nyolong ala ba James gadet dak ko cha wai bi nyolong gadet dak ka cha bi gor lo gadet dak was a very strong journalist ma ko ma gona journalist ko no ra gadet dak ka ne wula dong ya kula na gadet pan cha ma yana an gadet dak cha ma cha nan tadi gadet dak mo te mo cha ma yana ko cha silent cha jone ne ma wuro nya gor ke wuro ya bum ke wuro ke du ka kwin wora bum baina cha ram cha na ko cha u jo cha kum galia walu ne ye le jine ci ko ro kala ko jin tai bina anta de me jin lazim bi ci ko le ka dial bi re bi ge baptin tin ka bru go la gor je ta de pan and point there and James gadet da ko kwaje follow is my friends gora gor ma dun tit mala la be o che gor me wal ka me kwe ngode kwe kala highlight la go la ne mu dun tit ma jira ma chari ko ngi kwe ne go abi ngai ni la re lungu che mo to da medit la ki la de ka do ma chiu ma go bi ku la ngai no gadet ngode raje ko ya ka jana ke tana community ko gadet che charo wi ka me ne gadet charo wi ka me ne ko chankel de gadet ko lo ka me che lar ne so to dial to cha kala yen ba le gar Machar the same style ba gar Machar ko le jo bi give up ni am international community and wo jina chibiran for politics ni more bitara ka politics by pol chai binna kama jina bitaka politics by ina ko jin chiti ngwan che kala chiti je kala a plan gar bor ko gar bor rama cha ko ke miel cha no gar bor rama cha ko ke miel cha no ga jang na ga rama ko ke miel me che me la ko ba jo ba ina bidwal ba ni am ka bidwal ba le bidwal ya am na ka ken mena gar Machar che give up to panyo jeglo je long ko cha gar Machar je ram very strong me che give up gar Machar kuire ka from 1983 amane chang wala mina wana 91 china amane chang gar Machar kuire ka cha gore jang ramo gora me che ga ko bi give up ba jo bila ma fa bala ma fa bila governor bala governor bi ben ping from label bra your ping from label min dit bra your ping to less label jaram gor ka jang ko janga jela yuru ji ping from the top bu ben pi bu jala mwal ko jani gor jang che gor garam la bu ta ka tap tabak ping cha gor jang ramo jang che gor ram la bu ngano cha nga u gwe rim tatin mu cha yang bu banyi ko we ko dial ko na nga cha gor jang gor ma la give up ma ba jo bila me ne bi we ba jo bila me ne yes man again na ka jang yes man chiangan dongangan wurin chala are ga ko final ko kwin baka nya kwin yan Teny lo ma ngare ga ko ka ma ngan ma pel ke ngara wurin chala da do bicho ma pel ke ngara chala gara ma kun poina ana ga ru maina ana ra mata ka position ma peli do position ba kam gada ko cha ga ken mo ka position no ka ga duti la position ba dan obi le kwere jin ga ga ken amu shi kam ne bi ga ku kwere ga ken no and which is of no position or jire guy ko we bila mapas and which is of no jen ma and wali which is of no jen garam do lo ko matodo meri nya wure mi jala ko manyang keri dol de konte to kon kurge jikel ka parliament and which is of no jakamo de lo bila wali ka jine wo bila minister jin ji wuri jala garame garos mai and which lo gadu no mayo no mai gadu wuche chola ben be position be banang ka gadu chagwar dir ka yo yen poda ngale chol kwa kam gada dir gadu chol na ka Australia da bala minister da long gadu minister gadu was mai da gadu da minister da long wuche ran chol gade be ku la ku her jamo jin kun poi
yego yo che ko no na spialem ta ka gada wona me arana spialem ko gada bajena ke na spialem ngun kun poi gada je wo kel ka kwer kel kan bolmel ke ngo shiru mo gan woro bum bum re nuora ma bum wedara gaja wedara gajo wedara dul pangak wedara dul bintiyo ngo shiru mo gan ma bum toge dukula lade jin kun poi be jo position me che kam gada ma kam je chemi che position kam bolmel by president ngo jin position ngo che kam gan woro mo ma go ma bu chonkel against bolmel bu chonkel bolmel bi ka rikere bolmel wijen pare me bolmel ko ba bolmel yo ko man barandor garba per wijen bolmel dare kwa yen gara da balat kele bolmel dare bu njar da betil ko me agar ma ngane no mo ngad mi rijen bolmel la jo je bolay mu le da ban wongo wan tinu ko ji ko longo di na kel lakin ji longo do longo bolmel ci ka kel jen kwa no ji ko ba ko computer bolmel ko jira madid ko shi won kun ci ka pare yen je jin dine wuju ko wuje bu ah don la je pale ko lakin me jela ka ndara ko ken gar mi rije chen ja wang ni chen en dor ke chen ja go andor ba ci agor yen din wara ko ala wo chono dum go gan e wi akwere gad ka gad kun ka pala gad kun ya ne bi jona den tang na la ka kuro ken ko kana kuro ken ka merke me la jona mo ko je tin ko ngare cha no rija kon bine ga je ko mi cha la ken ba ta chunga che wot ko ne ka ngare ko kon jere ken wuja kel keliu ba ko chon kel ayene ye pini aranya ngen ko di ngen gaji ngaro ya kel langwe ding talam ding pipi nguka kam bolmel che pire go roy kwan ga bolmel ko roy kwan ga chulton balo ko roy kwan ga pol nen an yen chara tini chenga dan ko dungan de da mata tini dan de kana makar fon de ga joga ara ye o shalara no go ne ga anwara ka terrorism waya me terrorism ko waya me ka nuara jin bolmel ne shalara jin wurin jale pol nen ne shalara waya me ka terrorism ne ka nuara bolmel lungom de yor bin gar che ku gar bia pala ka de je bol mal ne ngwana ndo lo tin de je bol mal lo ngome nyengi ne ngwana la ko je tin ko ne je bol mal de ko chun ko ne je ne ngwana ko no ara ka tor ne no ara ka me de ko ne je de ko ngo wa tin no de ko ngo wa tin ko ne je bol mal e chon balo de ngo wa tin ko ne je ko de ko la ke longo da kon ngana che longo dir yen ko la o bikini yen wallahi we have to solve this problem by peace nguka ma ko wango wati no me agoro kan ri de ko ba ko nang mai so de ko nang mai so Sudan kama kan bi na chong de na chong chinaro la ko ri da me cha agoro kan bi ne wai lap kon jana ko no ga de ni chang la ro ko sumi ro ne ko wo original ngai ne wuje lakin yen regional self care ke port kwa la nyo ho gat ken kwa la ku gat ken mo ne ke fursa mto ni ne ke ngara mi de ga makwaj mi shi makwaj garar kun ke kur ka ngai ken region wo makwaj ko makwaj anjen yele ke na makela kondial tedi mi anga chi makwaj yen odi tedi mi anga ngara ti ngwana yi ke yen chala ze ke ne njang cha joni ye we alo ke jo we aro je ke ba gar ma cha no ka gar ma cha news ni cha ko lar kon ko ngai wuja kon ngwane chieke ngai ko wuja ba ko pe woni ka ngai ke jeken gwa ba ko pe tine ke mo ba ko pe woni ka ngai ke jeken bi ne chwa da jan de ne chwas ngai ke jeken jing bo ka tayaren ba tayar ka nyal de ne chwa da jan ngai ke jeken kare ma cha mi ba nang na je ma ka me ko wudi ko ngai ke jeken gwa mi ne chop tin ke badien wa na ko ti to gwa kun ti cha rong tin wa kwere to ri no kun chen ja yele fa yele bol mele kwere jidu wuri chala akun po de kwere ni ya garu en yene je ke do yorapin ka go ka ta ga ngur ke je ka rom kana ga de en point na bol mele ka rom kana ga de ga ni en chunga kana ga de to an mi cha wa ga de to an ka yene bol mele de ga ni en chunga kana ga de to an ka mi cha bu de jin kun po kwere ni je de ko ni we yil de ko ni chudu ya yorpin jin kun po kama ya goji jojin wuri jala garwo mai kwera yana je kun po yana je na wuri jala bolmel de re chudu yil ma chai jojin po inu jin ko ya kwera yana wuri al tol to de re chudu yil
de tur ka na ne mu ja uda fa bi ko kwer kene wuri jala bulmel de yor fa bulmel ko idea na ko gol ko pan ko gol generation to generation is different biya nga yen wara generation to generation is different ne nga de fan gwa ma cha de lon ka war cha de ko ga de kon de tuen cha de mar ga tuen na ba ga len cha de mar go de tuen na bo wuru ji de tuen na ko de nga wo gwa nan gwa bo chutin gwa bo chung tin ngai je ko ta ke limit chang ne arabia de kon la ne la war arabia ma cha tos ke 2000 kan arabia 2005 chi ko par ga war arabia yang aja ko arabia de ko la gare arabia 2005 kan arabia 2000 chi ko par de kula human being mi doi ga mai na ka spiale ala be da be na ka spiale chi la wala na governor dog ma pa chi la governor dog angono kiri chama kun posh ka ngono kiri chama garu mai ka ngono kiri chama jin ko ruya ka ngono kiri chama jin turka ngono kiri chama yen gara le ga bullet ko ne ngane le akala no nyal ma chara wala udir we kwanya kada mar en be nyur ke yakel ka parliament en wi cha chebo no ma cham ka je jango kir che ngai che tulong nya de no che bol mel no cha ga cha na pol ne no en wi yen ni chang njoro la jale yo gongo ka ma ne bira ro me ne bira nye wankel mi te ga 7 years ngode jale ne ka wankel ngode jale ne ka che ne we ga bo che ne ka la jorol jorol ko ne ka che la wankel lo da gar buldo kin ko non tengin kin de gwi ni na ro cha ga no ko cha mo ga fursa jorol je de le ngu jorol la to jorol de ga le ngu bi jere biel pam jel go 7 years ngan jorol janga mi cha mi pay no jandal jorol ga del jal ci ko nyur ci na kon bana kina chang chan jorol no re je we biel pam ga dai poro je na ba ga ra ko ri ko dongo changa bana jorol no nen we ga dai poro we ama ma che dai poro ku lo wi we chu de ga dai poro bana wala ga ra yi ko dong de pa ga ra ngai ke ni ko dong chang na jiran ku chira ku la chu biran chong no chong kia biran la chu no chung da ngai ya dong alo no de we gar dong yan jorol no ra ye gar del te tia kur ne ke 1970 milo no wo ye na kara dong de we kan lai ka chu chung gar min de lo no wo bia goro bia kam gat e wo ba jorol la tu ngana ba ka le chol min de lo kar la chu ye kir ayere yen jorol de kon ni te ka biel pap jorol no dong de kon bia cho yo la yi chong ki ba yo la chong ba yo la chung ba ko ho je chu to ka jorol ngene live de je e wo chi aga le gwenyo mu chi jorol la gan ti ngane de re biel pap da gwan wala me jorol no de kon me chak ngane chak ara ka ngane no de kon chak ara ka chi la jorol biel pap ru na re chong chong ran ti bala na kwara do che chong ti ba je we ya wonyu ba jam cham chi ba do ko do jo du o do ka bi ram cham chi ba bi na do jo du ko ji ko chi chong long tamam chi long bi ran chu pi la go te jorol me chu pi la go ba te gar mu cha ngwana gwenyo akor me madaka no kone e wo jorol te kon ti kon kwa kor lit kan yal ka dong chi ka thwa ko bi ga nyen chi ka thwa ko ne wo to ko cha wa ngu ni ma ji che wa kwi me no ko chong wa ra te kon ka ni ga duel gar yang gar ngin wa ra te kon ka ni ka bun ne ka me ka no be cha wa kur kwi me ka ko ye che li ga ko ji ji we be diele we ga dit ko ye chi chi to duel che long ngai ba gar ko bana ko re agang ka je be da ji anda wo nyur da ber ga be de chang ngure jala ko ra ngan jarol bana le di no gone vacuum yen garen del kama gor kama ka ngwana gor kama je ngwana gor kama ka ngwana bi jang be ngai no rom ne ngwar ke ngwas ko jang pa tel lo jen ko ndong ken kon kanuara ken kwala kwala use na ka ken yos kana ngidien chu ngwan nuara ngwan ti mat ka ne chai na cha ka demolize ko ti gwa ma we ka me de we ka nyal kwa ka do nge pin yendis lo wo bia ga da bi wo nyal
danya gat ka pin chi deng trang de weno deng trang de weno kana gat ka yin chaga mu ngat chaga ka u garo chikola chikola shi so te ga nur mi mara ka u zero to change la dibito of shi sta ngudi jiran sukiri ngam yura ka u ngara yen min balariye temane wala yen wara ti konin la gwe yemane yen ni kon tiaka jube. Let us work hard ne generation to generation is different gwa mi bene gwa generation kam ni jaga jarlar keken bawla do balat jamo gol leje ane chito ke mecha le na kiram leje gwa bo ti to drama no chongten ramagoro te mo bebelat and then didn't jaka farer didn't jaka request and then they jimush ke time ga date I don't see you jimir gul wana mena be me de jana de invite ga date on wallahi yaki shayne ya ga date jana ka request gore call me ga date gore call me wana mamati ka fursa kam tiji fursa